ubu bintu biratuje muri kano kanya. Abasirikari bacu bari ahantu harinzwe. Nicyo umuntu yavuga muri kano kanya. Navuganye na bamwe mu bayobozi b'akarere, nanivuganiye na Perezida Paul Kagame muri iki gitondo. Nanone twemeranyijwe yuko agahenge kagomba kubahirizwa. Uyu ni muzehe Perezida Cyril Ramaphosa. Niba byitegereza mu isura neza rwose ntibize kwitwa ukundi, ariko n'umugabo ubona yuko yavuganaga isoni nyinshi mu kuvuga adafisinga mu maso abo baganiraga. Ariko kandi mu kanya nk'ako guhumya nyuma yo gutangaza ibi ngibi, tiritiri ku rubuga rwe yahise atikuraho ubutumwa bwa kabutindi bwita ingabo z'u Rwanda inyeshyamba. Ni ibintu byabaje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, nawe rwose ntabwo yigeze ajijinganya cyangwa se ngo atinde, ahita amusubiza yuko niba ashaka gukomeza gukora ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda muri ubwo buryo, ubwo nta bindi u Rwanda ruri buze kubirebaho kandi narwo rukagira uburyo rushobora gukemura icyo kibazo nk'uko uyu musaza yari yabitangije. Ni umugabo wari umaze igihe kinini mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe bamuhataga ibibazo bamubaza icyo bari abasirikare bagiye gukora kuri buriya butaka. Bamwe bakaba batangiye kugenda bakira imirambo kandi baragiye ari bazima. Bamubazaga ibyarimwo kandi igihugu kitari mu ntambara. Akavuga yuko ngo bagiye mu butumwa bw'amahoro, ariko bakamuvuguruza bakamwumvisha yuko atari cyo cyabajyanye, ahubwo bagiye gukorera ibiceri byagomba kujya mu mufuka w'uyu musaza muzehe Cyril Ramaphosa. Mu isoni nyinshi rero yavugaga yirebera hasi, habwira yuko abasirikare ngo batekanye bimeze neza. Yavugishije abayobozi b'akarere, yewe arongera yivugira yuko ngo yanavuganye na Perezida Paul Kagame. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya, Kigali yatunguwe no kubona ubutumwa bucicikana buvuga ngo Perezida Cyril Ramaphosa ngo yatanze gasopo kuri Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame mu byo rwose yaje kwisobanurira, atekereka niba ubwo yabimbwiye mu kirimi cy'iwabo ntumva, ariko iyo gasopo ntayigeze ibaho. Nuko kuva icyo gihe Pretoria na Kigali umwuka ntabwo watangiye kuba mwiza. Pretoria yatangiye kwiyumva nk'umutegetsi, kwiyumva nk'igihugu kinini kigomba gukora ibintu uko kibishatse, ariko igeze Kigali isanga ntago ari uko bigenda. Abasirikari bapfiriye ku butaka bwa Kongo babura inzira, banga guca ku butaka bw'u Rwanda. Ibintu bikomeza kugorana. Rero kira kabaye niho inkuru imaze kugira hanze iri kumvikanisha neza yuko muzehe aya magambo yavugaga kiriya gihe wamuha amahirwe atayasubiramwo. Byanga bikunda kuba iki gihugu ari kinini, kuba gikungahaye ku mutungo kamere n'ibindi bitandukanye, ntabwo bikemerera kwikorera ibyo kishakiye, ndetse no gusuzugura igihugu nk'u Rwanda cyamaze kwidetermina. Gusuzugura igihugu nk'u Rwanda cyamaze kubona yuko aho kigeze bitigeze bisabwa cyangwa se bitigeze biterwa n'impuhwe z'umuntu wari we wese, baba akomeye cyangwa aboroheje. Aya magambo benshi ntabwo bari bayakiriye neza, amagambo yo gusuzugura ingabo z'u Rwanda, amagambo ya gashoza ntambara, amagambo ari mu bwibone ndetse no kwishyira hejuru ku bategetsi ba South Africa. Ubungubu batangiye kugenda bemera yuko uburyo busigaranye bwonyine nabo ari ukugerageza gutangira koroshya ibintu, guca make kugenza make cyangwa se guca bugufi. Reka mbivuge gutyo, abasirikari ba South Africa bari baragoswe na M23 ku butaka bwa Kongo, bagiye guca ku butaka bw'u Rwanda. Sinzi ukuri kumva ino nkuru, ngiye impamvu nyamukuru ndi kukubwira ngo muri iki cyumweru kurura gatebe nkweri kuko tubigenza. Nge nitwa Rugamba. Reka dutangire gutya sakwe. Hari uwambwiye ngo soma ko bavuga yuko iyo bavuze yuko ukurusha umugore bavuga yuko abakurusha umugisha, naho ukurusha igihugu, oya reka ndeke kuvuga igihugu, ukurusha ubuyobozi bwiza mu gihugu abakurusha iki? Bagite mu jisho. Ntawe mvuze izina, ndabizi neza yuko muri buze kunsubiza. Hatabaye mw'ibyo guhangana, kurakara, kwitana ba mwana n'ibindi. Ibi ngibi ni ukuri kuraza kugaragarira buri wese. Navuze ngo ntawe navuze izina, ariko bagite mu jisho muraza kunsubiza. Iwacu ni mu rugo, ni mu karere k'ibiyaga bigari. Turumvikanira Kigali mu Rwanda, mu Burundi, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi duhuje runo rurimi, nabo tutaruhuje neza ariko turumvikana. Mwaramutse, mbahaye ikaze. Ingabo za SADC zari zaragiye kurwanya M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Reka nongere nsubiremwo uno mutwe w'inkuru. Ingabo za SADC zari zaragiye kurwanya umutwe wa M23 zigiye gutaha zinyuze mu Rwanda. Niba uri kumva neza icyo n'umutwe w'inkuru ushatse kuvuga, aba basirikari bo kwa Cyril Ramaphosa, umusaza wakomeje gukubita agatoki gukandi, umusaza watinyutse akita ingabo z'u Rwanda inyeshyamba, umusaza watinyutse akavuga yuko azakomeza kurwana umuhenerezo, yewe yohereje n'abasirikari ahitwa za Kisangani ndetse n'ahitwa za Lubumbashi ngo ni mu rwego rwo kugira ngo akomeze kwereka bene wabo Tshisekedi yuko amuri inyuma. Uyu musaza nta yandi mahitamo afite uretse kurekura abana b'iki gihugu cya Pretoria, kuko n'ubundi ari ku butegetsi, ariko umunsi umwe azava mu nzira igihugu ndetse n'abaturage b'igihugu basigare. Muzehe yavuye kwizima, ariko sinzi niba ari we wavuye kwizima cyangwa atari ibihe bya mugamburuje. Aba basirikari ndetse n'abandi batandukanye bari hariya mu burasirazuba bwa Kongo bagiye gutaha, ariko baraca ku butaka bw'u Rwanda. Mwarabyumvise kenshi ya mirambo y'abasirikari ba South Africa yangiwe, ariko yangwa n'ubutegetsi bwaho yuko ica ku butaka bw'u Rwanda. Naho yaciye nyine bahaciye cyangwa se yaciye mu nzira twakita nk'inzitane, barakomeza iyo ngiyo ntashaka kuvuga amazina, nuko baragenda bajya muri Uganda, nabwo bamara iminsi myinshi cyane kugira ngo bazatahe basubire Pretoria. Ariko bukera kabaye nyine baravuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Ubu muzehe Cyril Ramaphosa cyatangiye kuba igihe cyiza cyo kumenya yuko okay ntibyitwe kuba
kubahanganisha, ariko cyatangiye kuba igihe cyiza cyo kumenya yuko ubuyobozi bwiza nyine hari icyo busobanuye. Ubu ngubu sinzi niba turajya mu by'imyaka, ntabwo ari ngombwa cyane, ariko ni igihe cyiza cyo kugira ngo yumve yuko agomba kubaha ndetse no gutega amatwi inama za Perezida Paul Kagame. Uti kubera iki? Uyu mugabo yari yaravuze kenshi yuko ikibuga cy'indege cya Kigali kitagomba gukoreshwa, ubwo ni Kanombe, ariko ubu ngubu niba byumva neza, sinzi niba bari bwongere bagaciriya hejuru, ariko cyangwa se bari buze guca Kanombe. Ntubimbaze, dutegereje n'umunsi uko biri buze kugenda. Ni inkuru ishyushye, ni imwe mu makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru iraza kugenda ikagera Gitega mu Burundi, Bujumbura yose ikanyeganyida. Iti bigenze biti? Hari abari kwibaza impamvu ingabo zagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyiciro cya nyuma cyaje cyururukiye mu Burundi, ariko none zigiye gutaha ntizishobora guca mu Burundi kubera yuko ntabwo bigishoboka. M23 yamaze gufunga amazi n'umuriro ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndayishimiye hari umuriro yashoje, abahanga bagira yuko ngo kuzawuzamya bizamusaba imbaraga nyinshi. Amaze iminsi yidoga avuga yuko ingabo z'u Burundi zitaba muri Kongo ishyano ryari kuba, nyamara ishyano ryabaye muri Kongo. Tshisekedi niwe wari gusobanurira. Ubu ni ukuvuga ngo bano bahungu bo kwa Cyril Ramaphosa wari wizeye yuko nibura bari abasirikari be baje bakururukira i Burundi n'abazataha ariho bazanyura, ariko siko byagenze nyine. Ugahungu mu karere k'ibiyaga bigari bamweretse nyine, ariko ntibize kuba gacana muriro cyangwa se kogeza. Reka tujye ku byanyabyo biri kuri tere, twinjire muri inkuyu igaragaza neza uko abasirikare ba South Africa bagiye guca ku butaka bw'u Rwanda. Aho wicaye nkurukiye, sinzi niba utari kumva neza yuko iki ngiki ari igitego u Rwanda rutsinze Pretoria. Rwose nimbivuga gutyo ntibize kuba gushyushya umuriro cyangwa se kuremereza ibitaremereye. Ntabwo umuntu n'umwe ashobora kwiyumvisha uburyo South Africa yari yikubisa agatoki ku kandi iri mu ngabo zigomba gutera u Rwanda, gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bikayinanira. Abasigaye bagafatwa n'abanyekongo muri M23. Rero mu gutaha bakaba bagiye gufatira inzira hano ku butaka bw'u Rwanda. Ni byiza cyane, uriya muzajye mu urumuri rw'abarukeneye. Ubwo u Rwanda rugiye guhita rubera urumuri Pretoria, ndetse n'aba bana b'Abanyafrika y'Epfo bari bagiye gutikira muri Kongo kubera yuko bagiye kwifashisha ubutaka bw'u Rwanda. Twinjire muri article neza byose mbirambore imbere kuko bimeze. Twitwa Sound of Muhabura. Amakuru ya mbere agezweho mu karere nahangaha muyakura, kandi umunsi ku wundi nishimira uburyo mutanga ibitekerezo n'uburyo muduterenga mu bitugu. Ibi byose biri mu bitwongera imbaraga. Ubwo rero nanjye ndahanga mu rwego rwo kugira ngo nabatengu, kandi gahunda zirakomeje. Ariko ntabwo ari amakuru turi buze kuganiraho gusa, twirwaneho. Bayiciye umuyobozi makanika. Ibi ngibi bisa nkaho byabaye gukoza gati mu ntozi, cyangwa se gufata n'ubundi byatsi byari byaromye mukamena essence mwarangiza mukajugunyamwo umwambi. Ubu noneho ntabwo ikiri kwirwanaho, ahubwo yinjiye mu bikorwa byo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gahunda bafite banamaze kwihuza na M23. Murumva yuko ni amakuru maremare biri buze gusaba yuko twinjiramo tukoreba kana kariya. Twirwaneho, ntikiri kwirwanaho, ahubwo igiye kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimbivuga neza, nge ndabona yuko Tshisekedi ari mu marembera. Ntabwo njya ku murongo w'urugamba ngo njye kurwana ngo mvuge ngo bizagenda gutya, ndaza kwifashisha imibare n'ibimenyetso. Uyu mugabo mujye subiramo kenshi nuko ngo niyo bamusanga ku gitanda araho ngo takemera kwicara ngo aganire nabo yita abanyekongo, rimwe na rimwe akabihakana akavuga yuko ari abanyamahanga, ubundi akabita umutwe wite. Mbese yavuze imvugo nyinshi, sinshaka ko tuzitindaho cyane. Reka aya makuru yose tuyabumbire hamwe hano ku rubuga rwacu kandi rwanyu ni Sound of Muhabura. Nge wumva nitwa Rugamba. Reka dutangire gutya. Ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo wa Afrika ni SADC zari zaragiye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe wa M23, zigiye gutaha zinyuze ku butaka bw'u Rwanda. Kuri iki cyumweru nibwo izi ngabo ziza kwakirwa rwose mu karere ka Rubavu n'imbere yo gukomereza i Kigali, aho rero zigomba gufata rutemikirere zigasubizwa iwabo, aho zaje zije ngo kwica abanyekongo nk'uko bari babiziteguje. Ingabo za SADC zituruka mu bihugu bya Afrika y'Epfo, Malawi, Tanzania, ndetse zarwaniraga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu Kwakira 2023. Nubwo Tshisekedi yari amaze kumera nk'utsinze amatora nyine, ariko twarabibonye uko byagenze. Ubwo rero zoherezwaga kuri buriya butaka. Izi ngabo rero zigiye gutaha ziciye mu Rwanda. Ni nyuma yuko mu mpera z'ukwezi gushize M23 barwanaga yigaruririye umujyi wa Goma, rero zikabura uko ziwusohokamo rwose. Zaragoswe zigaraguzwa gati, abanze kuyamanika bamwe bararashwe barapfuye, imirambo yo yaranatashye. Rero nyuma y'ifatwa rya Goma, izi ngabo zikabakaba hafi 200 zabaga mu kigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, rero kiri muri uriya mujyi. Rero zikaba zari zimeze cyangwa se nk'imfungwa z'intambara kuko zagenzurwaga n'umutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yaherukaga gutangaza yuko izi ngabo ziganjemo iz Afrika y'Epfo zikwiriye gusubiza cyangwa se gusubira
gusubira mu gihugu uzaturutsemo, ntizongere kwifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara. Kanyuka yagize ati abavandimwe b'Abanyafurika baba hano mu kigo cya MONUSCO rwose Abanyafurika y'Epfo twabasabye gutaha iwabo. Rero twavuze yuko cyangwa se twavuze kenshi yuko twiteguye kubaha inzira rwose bakagenda. Rero twababwiye yuko abashobora kunyura mu Rwanda bagasubira iwabo, twebwe nta kibazo tubafiteho. Rero imirwano yatumye ingabo za SADC zigutirwa Igoma yasize Afrika y'Epfo ipfushije abasirikari bayingayinga 14, Malawi ipfusha bagera kuri 3, naho Tanzania nayo iza kubura intwari zayo zigera kuri ebyiri rwose. Aba bose ubu bamaze gushyingurwa. Ariko kandi utumviza inkuru zivugwa gutya nguze kugira ngo nabangaba bonyine bitabye Imana, hari n'abandi mu bitandukanye bagiye bitaba Imana. Imibare igaragaza yuko nibura Pretoria bamaze gushyingura imibiri igera kuri 25 y'abasirikari ba South Africa baguye kuri buriya butaka. Iyi nkuru reka nyitwarire rimwe n'inkuru yagiraga iti u Rwanda rwasabye ingabo z'amahanga zose ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuhava kuko ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo umutekano w'u Rwanda ubwawo nawe uri kugenda wongera gutura inyishyu cyangwa se akazi k'aba bana b'u Rwanda barinze imbibi nako kari gusa n'akagenda kagabanuka. Umva uko byari byagenze. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ernest Rwamucyo yari yatangarije mu kanama k'umutekano yuko ingabo z'amahanga zose ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba kuhava kuko rwose zibangamiye umutekano w'u Rwanda. Agaragaza yuko u Rwanda nta yandi mahitamo rufite usibye gukaza ubwirinzi bwarwo kandi rukazakomeza kubikora rwose. Ibi ni by'u Rwanda rwari rwivugiye rushyiraho n'akadomo rwose nirwaca ku ruhande ngo ruvuge ngo urabona tuzashyiraho bake. Uti izi ngabo zose nizitava hariya ziratubangamiye, twe tuzakomeza kugenda twongera ingamba z'ubwirinzi. Ni kuri uyu wa gatatu byabaye aha ni New York mu muryango w'abibumbye hari hakomeje inama cyangwa se aho abantu bari kujya impaka ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nuko cyangwa se nuko yashakirwaga ibisubizo. Ni ibisubizo bamwe mu bakomeye bakomeza kugenda bicira ku ruhande. Ubwo yahabwaga ijambo ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yagaragaje impungenge z'u Rwanda ku bw'umutekano warwo. Rero ahanini bitewe n'uruhuri rw'ingabo zirimo iz'amahanga abacanshiro na FDLR zari zifunze hafi y'imipaka rwose cyangwa se zari zirunze hariya hafi y'umupaka w'u Rwanda, kandi harimo ifite intego yo gutera u Rwanda. Ati u Rwanda ruhangarikishijwe n'ingabo z'amahanga ziyunze cyangwa se zirunze hafi y'imipaka yarwo, harimo iz'abarundi zihuje ingengabitekerezo na FDLR, SAMDRC ndetse n'abacancuro basigaye rwose. Duhangayikishijwe kandi nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje gusunikira kuza cyangwa se kuza kw'izindi ngabo z'amahanga, n'ubu ari gusaba ibindi bihugu rwose bya Afurika. Ingabo rero zose z'amahanga zikwiriye kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuko ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda mu buryo butaziguye. Ambasaderi y'u Rwamucyo yavuze yuko ndetse n'ikimenyimenyi ingabo za FARDC n'iz'u Burundi igihe Goma ifatwa zatunze intwaro mu Rwanda rwose zikaharasa zikica inzirakarengane z'abasivili bagira kuri 16 zigakomeretsa abandi basaga 177. Aya maraso y'abanyarwanda ubu nukuvuga ngo ari mu biganza by'abarundi ndetse n'aba banyekongo. Yagaragaje kandi yuko nubwo bimeze gutyo nta gihugu na kimwe cyamaganye iki gitiro ku Rwanda. Ari naho rero ahera ashimangira yuko u Rwanda nta yandi mahitamo rufite usibye gukaza ubwirinzi bwarwo, kandi ruzakomeza kubikora rwose kugira igihe cyose irijwi ry'u Rwanda riri kurangurura rigira riti nimukurize ingabo z'amahanga muri aka gace rwose. Ibyo nibidakorwa ubwo u Rwanda natwe tuzabikora mu buryo bwacu. Niba ubyumva neza, u Rwanda rwari rwariyemeje guca hasi hejuru rukicungira umutekano kubera yuko ibi rwagombaga kubikora nk'aho ariyo mahitamo rutayandi cyangwa se amahitamo ya nyuma. South Africa, Uburundi, aba basaza bagiye bahura na Tshisekedi bya hato na hato ngo bakaganira uburyo bagomba gutera u Rwanda, ariko hari agafoto nabonaga bakunda kuzana bagahuza bakabagereranya. Reka naye kubyinjiramo mutangira injajwa cyangwa ikindi kintu, twikomereze kuri aya makuru. Ibi ngibi birashaka gusobanura neza niba bano basirikare ba South Africa bagiye gutaha. Ubwo nabaje baje gukora ubusa kubera yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iki kineye ntabwo ari abasirikare b'abanyamahanga cyangwa se bakava amahanga. Iki kineye nuko abasirikare bayo bagomba kumenya yuko aribo bagomba kwicungira ubusugire bw'igihugu. Ariko ibintu byatangiye
bitangiye kujya ku murongo. M23 buri hantu ifashe iri kugenda ifata abasirikare bahari ikababwira ati muri bande ku buryo abantu baza kubategekana igihugu ndetse no kubacungira umutekano. Bose ati rwose wowe worusuye wabyukaga tubwira uko byagenda. M23 Alliance Fleuve Congo aho bigaruriye abasirikare bamanitse amaboko bahita babasaba yuko babongerera imyitozo bagahita bifatikanya kubohora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mu kuri kwanya ko kino gihugu kiraboshye, ni igihugu ubutegetsi bwananiwe gucungira umutekano bakirindisha abaturage bavuye hirya no hino. Ibi ntabwo byari gukunda rwose, niyo waba utari inzobere mu bya politike watubona yuko ari ubuswa bukomeye bwabaye kuri uyu mutegetsi wa Kongo Tshisekedi Chilombo. Iyo mbivuze murarakara ngaho reka nikomereze. Twirwaneho yavuye mu byo kwirinda rwose cyangwa kwirwanaho yinjira mu rugamba rwo kubohoza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'abanyamurenge rwose ukorera muri Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wemeje yuko ugiye kuva mu by'ubwirinzi rwose ukinjira mu rugamba rwo kubohora kiriya gihugu. Ni nyuma yo gutangaza yuko ku mugaragaro yuko Twirwaneho yifatanyije n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ihuriro Alliance Fleuve Congo mu kurwanya ubutegetsi bwa Congo. General de Brigade Charles Matama wagizwe umuyobozi mushya wa Twirwaneho ibi yabitangarije Ijwi rya Amerika ni nyuma y'iminsi mike cyane rero uwo asimbuye ku buyobozi Colonel Michel Rukunda alias Makanika rwose bamuhitanye. Ni ubwa mbere uyu mutwe utangaje ku mugaragaro yuko ugiye kugaba ibitero ku gisirikari cya leta ya Congo ugamije kukihimuraho cyangwa se ugamije kukibirindura. Ubwo ni ukugihirika muri makeya. Mu minsi yashize wakunze kuvuga yuko utarwanya leta ahubwo yuko urinda abaturage b'abanyamurenge ibitiro by'iyindi mitwe rero y'abarwanyi cyangwa se y'abarwanira leta yananiwe kuba yahagarika cyangwa se yakumira. General de Brigade Charles Matama yatangaje yuko nyuma y'urupfu rw'uwari umuyobozi wabo rwose batakomeza kurebera bityo bakaba bafashe umwanzuro wo kwifatanya n'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi kugira ngo barengere abaturage bakomeje kujujubywa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bya hato na hato. Ubu rero ngo ibintu biri kurushaho kugenda bihindura isura. Ukwihuza kwa M23 ndetse na Twirwaneho ngo biratanga isomo rikomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Tshisekedi wari ufite igisirikari cyaburaniwe cyabuze cyo gufata n'icyo kureka. Ubwo rero abantu niko bari kugenda babona yuko Kinshasa akazi kayo katangiye kugenda kiyongera. Nabayitabaraga bose bari kugenda umusubizo cyangwa se bari kugenda basiga Tshisekedi wenyine bava kuri ubu butaka. Ari nako kandi abamurwanya biminjiramwe agafu nubwo hari andi mahanga yaciye ku ruhande cyangwa se yaciye hasi hejuru ngo ari gukomeza kwifatikanya na Tshisekedi guhungabanya u Rwanda mu mvugo mu bya diplomasi n'ibindi nk'ibyo. Mwabonye umugabo ngo witwa David Rami ngo ugomba kuva mu Bwongereza no kuza kugira icyo abwira Perezida Kagame yirariye Kinshasa. Ubu uyu mugabo dutegereje kumva inkuru ivuga yuko ngo yaje Kigali, ahasigaye natwe tukazitegera amaso tukareba uko village urugwiriza amwakira nyuma yo kujya kwa Tshisekedi. Kandi no mugabo waje muri Afrika ameze nk'uje gukangata cyangwa se gutera ubwoba rwose. Nanjye mfite amatsiko yo kumva ibyo yavuze niba koko azabishyikiriza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ntawe utabifitiye amatsiko, twese turacyategereje. Ariko kandi mwibazaga muti ese byagenze gute kugira ngo Twirwaneho ifatiye gahunda? Nuko General Sematama niwe wagizwe umuyobozi wa Twirwaneho. Reka twinjire mu gikorwa cyo kumwimika nuko byagenze. Ibi byose ni amakuru ari kubabaza no gushegesha Kinshasa. Bari bazi yuko nyuma yo guhitana Makanika ibintu biraza koroha cyangwa se abanyamurenge bagomba guhita basubira inyuma bagaturungira bagacika bakigendera umutwe ukaba wanasenyuka. Siko bimeze, byabaye nko gukomeretsa intare. Rero abarwanyi ba Twirwaneho baharanira kurinda uburenganzira bw'abanyamurenge mu burasirazuba bwa Kongo bashyizeho Brigade ya General Sematama Charles ni nk'umuyobozi mukuru wasimbuye General Michel Rukunda bitaga Makanika wishwe n'ingabo za FARDC mu minsi mikeya itambutse. Sematama yabwiye Ijwi rya Amerika yuko umutwe wa Twirwaneho ugiye kwiyunga na M23 Alliance Fleuve Congo rero bakarwana intambara yo gukura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Aya makuru Tshisekedi ubu ngubu ngo ntabwo kiri kuyafata nk'inzenye cyangwa se kuyakirensa akobera yuko uyu mutegetsi rwose ngo yatangiye kubona yuko ibintu bari kumubwira batari gukina kandi bishoboka. Umuyobozi wa Twirwaneho Brigade ya General Charles Sematama yavuze yuko batajyaga barwanira gufata ahantu, ariko ubu ngubu ngo nyuma yo gufata cyangwa se nyuma yo gufata Minembwe bagize ahitwa Mikenke. Ariko ubundi abantu baranibaza iki gisirikare cy'iki gihugu cya Kongo iyo kirwana kirarasa cyangwa baragwanisha inkoni? Ntuze kubimbaza. Yavuze yuko urugamba General Makanika yatangiye cyangwa se bazaziba icyuho cye rero bagakomeza ibikorwa bye kandi
yuko bizagenda neza cyane. Ati tumaze imyaka igera kuri 7 abaturage birwanaho, rero twagerageje gutabaza amahanga dusaba guverinoma yuko yarinda abaturage kimwe n'abandi, ariko abikomeza kunanirana rwose. Rero ku buryo za mayimayi zihuje na FDLR ndetse na Red Tabara batangira gusenyera abanyamurenge, rero babakura mu gihugu. Twatabaje amahanga ariko rwose akomeza guceceka ararebera. Rero kugira igihe n'ubuyobozi bwa cyangwa se n'umuyobozi bamwishe, twe tugerageza rero kwihuza n'abandi kugira ngo tugire umutekano urambye, kuko guverinoma yananiwe kurinda abaturage. Brigadier General Ose Matama yavuze yuko ingabo za leta FARDC arizo zitera abaturage, bityo yuko kumva yuko twirwanaho yihuje na Alliance Fleuve Congo mu 2023 bitaza kubatungura rwose n'akana gato. Yasabye abasore b'abanyamurenge kwitabira ibikorwa byabo bakarwanya leta ya Kongo. Niho abantu benshi bakomeza kugira bati abasore tubona hirya no hino mu masinagogi basimbuka basirimba nibave muri ibingibi, Imana ntabwo izanga kubumva, bajye gutabara no kurukora bene wabo bakomeza kwicwa umunsi ku wundi. Hari benshi bagiraga bati ibyo ngibi byo kuririmba rwose yego murahimbaza muraramya murashima Imana, ariko se murabona bihagije? Kandi basona banyoko bashiki banyu bari gufatwa ku ngufu, imitungo yanyu kavukire zanyu bari kuzigira nabi, bati nimuve mu mikino, nimuve muri ibyo ngibyo ntabwo Imana izanga kubumva. Ariko kandi benshi bari kureba ibiri kubira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari abari kwibaza umubano ugiye gusigara hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na nyiricyubahiro utegeka Kongo. Uyu mugabo yagiye ku butaka bwa Kongo na batayo nyinshi cyane, avuga yuko ari we ngo ugiye gushyira akadomo ku byananiye Tshisekedi. Nuko ubaka kanya amagambo ari gusohoka mu kanwa ka Ndayishimiye, benshi hari abatatinye kuvuga yuko ngo ari amagambo atameshe, ngo amagambo agiye kure ku Burundi nyuma yuko yagiye avuga amagambo kano kanya tuma Burundi n'u Rwanda bitarebana neza. Ubu noneho ngo umuriro yawimuriye ku butaka bwa Kongo umunsi ku wundi, buri gihe uko abonye mbwirwaruhame avuga yuko ngo aribo ngo batabaye Tshisekedi. Avuga yuko ngo ingabo ze zitaba hariya ngo ishyano ngo riba ryaravutse rwose. Ati bice ingabo zacu zari zirimo nibyo byagenze neza, atubwiye tutahaba rwose kaba karabaye. None ubu ngubu n'umupaka umuza n'iki gihugu cya Kongo ntabwo kiri nyabagendwa, kuba wava Kongo ujya Burundi ngo biragoye n'ikimenyimenyi. Niyo mpamvu mwumvise bano basirikare bo kwambuzehera amapoza batigeze babona inzira ibacisha Burundi ngo batahe, kuko nibwo buryo bwari busigaye. Ubwo rero ni hahandi bavuga ngo umuntu icyo yanze ukimanika hariba nuko akagifata nyine, kuko nta bundi buryo. Cyril Ramaphosa wari waranze inzira ya Kigali, ubu noneho nyine yabonye ko ari isigaye niho abahungu be bagiye kunyura. Ubwo rero benshi bari kugaruka ku myitwarire ya Ndayishimiye n'imvugo ari gukoresha muri iki gihe cy'amage kuri Tshisekedi, yuko ubwabyo nabyo ngo ari ibintu ingaruka zabyo zishobora kuzakomera, ndetse ngo kuzumvisa Tshisekedi yuko yikiniraga nabyo ngo bishobora kuzamusaba izindi mbaraga. Bityo rero ngo Kinshasa ikaba yazahita itangira kurebesha ijisho ry'urwango Gitega. Ni nako kandi ku rundi ruhande mu 2023 ngo izaba iri gusitanzize cyangwa se itirengagije ubugome bwa Ndayishimiye wagiye kuyirasira ku butaka bwayo. Ubwo rero niba ubyumva neza twirwaneho nayo yagiye yicwa n'aba barundi bo muri Red Tabara nkuko babyivugira. Ku rundi ruhande no Burundi nabwo bwamaze kwishyira mu gatego cyangwa se kumera nk'ubwicukurira icyobo, ariko ntabwo twifuza yuko bwakigwamo. Ariko rwose n'urebe ubutegetsi bwa Ndayishimiye ibyo bwagiye bukora, nta muntu n'umwe utarabonye yuko rwose harimo guhubuka ndetse no kwizira ibintu atigeze yicara ngo akorere imibare neza. Kwijundi ku Rwanda gutabara Kongo yibeshye yuko urayifasha bikakunanira, warangiza nayo ugatangira kuyihenuraho. Mwumvise ijambo yavuze yuko ngo u Rwanda nirutera u Burundi ngo bazahangana, kubera yuko ngo abarundi ngo batapfa nk'abanyekongo, ngo ntibapfa nk'impene rwose, ngo kubera yuko ibigabo byo muri Kongo ngo birarebera bakabica imitwe enga bakabica ngo amajosi. Batabarundi ntibyakunda, u Rwanda rugiye kuza ariko mu masaha abiri twebwe tuzaba tuberetse cyangwa se tuzaba tubarahiye rwose. Ibi ni nyiricyubahiro umugabo utegeka Burundi wagiye avuga ibintu nk'ibyo. Abantu batese uyu mugabo byacayutse, nukubira iki ari kuvuga vanga ibintu, kuki atangiye kwiteranya na Kongo, kuki avuga yuko yagiriye akamaro Kongo kandi nyamara ibice byose bya Kongo yararimo barabimwambuye, ibyo bice bakabyigarurira. So nimvuga abantu bagiye bahuza bakumva yuko zifite uburemere, ariko ngo zirimo no guhuka kwinshi gushobora kugira ingaruka kuri leta y'u Burundi. Reka dusubikira ahangaha, ubwo andi makuru aracyakomeza hano ku rubuga rwa Sound of Muhabura. Ibitekerezo byanyu turabyakira na yombi kandi ni nyamibwa, turabakunda.